Coba dengerin zaman dahulu kisah bahari dibawakan sebuah kampung unik di pedalaman. Penghulu adat sedang bakal kawinan, barakan 7 malam 7 harian, mengawinkan anak nang dibinian, anak sama tawayang nang kasayangan. Para undangan, kepala suku, kepala balai, semua datang bakuda, datang balanting, ada juga datang bajalan, datang di baru atau di lautan, di dalam gua ataupun di gunungan, duduk banuk makanlah mangrakatan, musik kurung-kurung didengarakan.
saluknya naga. Hutannya rimbun, hawanya nyaman, bunga sepandang penuh pesona. Batu bampar jernih banyunya, batu beciu di situ pun ada. Marilah kita